स्वाइगा मसागी मखुनबो ngapung mundu tam taruna ele kare tam taruna karaba agi kendra dugati maji bai khar tam adu swaiga uji bondhu ngai na koi da ali electricity latre AICC ki authority de electricity la swaiga kapsan option dana ko ni aba koi di adani no ise koi na hai ki sing do bharat janata party na to diba demand ma le koi da koi center de to ise eka mara regulate ho gyo eka mara regulate to ba koi ko pension kha har ka biometric lo da illegal immigration kanu no to si to ka sio karam nan ni kun ni tare ramesh journalist kun ni tare khanto hoga report ho adi manung da boy ani do ya de ai do ani se na war me rohingya se manga se moi ni ko Myanmar ki rohingya ni muslim adu boy ani se de do ya de no si moi se mo ko si de no da center form no tham ye ai thok to do na ngi ne swai na ngi ai thok to adu panya do thaga panya do phare do thado pre do do ko se samje do order kana la chal ri ke do kana kai do ri ke kai so demographic imbalance le la i ga se moi moi khang de moi sang de moi ge bo le na do hai de ye adu ko di hai lu ku ya government nam le re secretary su le Honorable Chief Minister Mr. Birel Adona Bondhu ko honingdra na song ko roy Mr. Birel na ikaw jarage ngwa Birel lu kari de ye kalak ka do bro praja singh aina mangonda Bondhu hai gi se karai da hai gi bano hai ba kanda handak nomit kharani gi mamang da hai batare All India ki AICC ki instruction makhada अखोई लेरिबा स्टेट की ब्लॉक कांग्रेस कमिटी स्टेट की लेवल दगी अदुदगी सिलगा स्टेट तुगी गवर्नर दा अखोई लेरिबा मणिपुर की इशू सि लोसन दबगी अदगी अदानी ग्रुप की अदुगुंबा स्कैम मयाम द चेनबा अदुगुंबा दो मधु भारत त खंगन नबगी दमक्ता प्रजा मयाम द खंगन नबगी दमक्ता मागी स्टेट ता गवर्नर की Bangalore thomjalaga memorandum office thomjalaga memorandum piba haiba dumba AICC ki instruction makada MPCC manipur da silaga wang thoki ba thoram amada aikhoina governor mana chatti ngai ngahak to sigumba gathering ama toroga khoina issue sing asigi matangda naina basida mahak se aina chief minister amo oibagi tawham thokba duty tawba khangre भारत की संविधान ना कॉन्स्टिट्यूशन ना चीफ मिनिस्टर अमद पीरिबा पवार्डो मधु मासिन बंगमद्रे मणिपुर से मांग बतारे मुत बतारे नंग चीफ मिनिस्टर थादो बंधु हायरो बने हयेंग ओइनिगसु इरांग फरकांद अमुक नंग लागो ओइरो हुजिति नंग से इरांग से लाथा बंगमद्रमिना मतम खरो पोथारो हायना मधुदा इनो बंधु कोगे बनेबा मधुगी बंधु दो मदुइदुदा आइना फम थादो हाइबा म इन्जल्लु बदो अदुदनेबा मानो बंधु आइदरा पनबदो स्वाइ लाउरिसे अदुनि हुजि भाइरल ओइरिसे आई मंगोंदा बंधु कौसे इहान हनबदा आई से मयाम ताम तरुक ल काजरे आई याम बे मोबिगी मतुंग इलक ताम मंगारक सोरे अहाम बगी दे बीजेपी दा कारक बने बीजेपी दे इहान हन कारक पा ताम सिदा श्री बीरेन से खबर की थबक तौ लेरमे वास अखोई से मतमदुगी अखोई थोंजू केंद्र कारंबा धनंजय याम धनंजय न स्पीकर ओय अदो लायोय खरबा अहन मोन नुपा मचा न चीफ मिनिस्टर ओय मधुगी सरकार दो अखोई सु आम कारक पदुदा ओपोजिशन द लई अदुगी सरकार थुगायबगी केम तौनबदा स्पीकर की बंगलो ओइरिबा हानगी अरिबे असेंबली की अवांग थंगबदा लइबा अदुगुंबा बंगलो दा हुजिति जज अमगी ओइग्रा मधुदा अखोई से केम तौवे मधुगी केम तौबदु मोय पाव लोबा लाए पाव की रिपोर्ट थाइगद्रा अदो लापरुदा आई मको खरा तांगरुदा तादा बिरेन कौरुरे अदो मान चही क्या सुरगे ना चही हंगरे अदो चही यामना हन्नब नते कंटेम्पररी